ukukhona uJehova akufakileyo ehlizweni yami angihambi ngedwa ngihamba ke no prophetess uNkulunkulu usithumile namhlanje ukuzokhulumisana nawe ngokuthi I still see God. Maka dumamele uzwile sidlala iculo elikababa uNcandweni elithi lokho engisawabona amazulu noma isimo sisenzani kuvela ini kodwa ngiyawabona amazulu. Ngifuna ukukhuluma nawe namhlanje ngencwadi eActs chapter 7 verse 55 lana uNkulunkulu asibonisa khona amandla akhe. Lithi iBhayibheli lami mawulifunda kakuhle ungilalele emoyeni today. Lithi iBhayibheli kwakukhona indoda okwakuthiwa uStefani egameni lenkosi uJesu. Uyangizwa mlaleli lapho khona ulalele usendlini ulalele maybe mhlawumbe uyadriver mhlawumbe ulalele ulungiselela ukuya enkonzweni. Nanko izulu namhlanje elifuna ukukhulumisana nawe. Lithi iBhayibheli kwaba lendoda okwakuthiwa uStefani. Le ndoda okuthiwa uStefani kwasokutholakala ukuthi ngenye imini ithi igcwele ngamandla akamoya oyingcwele. Ithi ma igcwele amandla akamoya oyingcwele ibisiyafika ikhulume imfihlakalo. Kodwa lithi iBhayibheli enjalo egcwele ngamandla akamoya wakhuluma imfihlakalo wakhuluma izinto zezulu. Kodwa lithi iBhayibheli sebeyamlanda bemkhanda ngamatshe kahle kahle bamthatha baphumela naye ngaphandle bayofika endaweni ewelayo. Lapho lithi iBhayibheli baqala ukuthi bemshaye ngamatshe bemkhanda ngamatshe uStefani. Lithi iBhayibheli mabeqhubeka bemkhanda ngamatshe but kule mazwi engiwalandayo aculwa ngubaba uTimothy athi uStefani kodwa lingishaya bafowethu linjalo lingiphonsa ngamatshe kodwa ikhona into engiyibonayo lina elingayiboni. Lina bakhandi ngamatshe libona mina ngabakhandi ngamatshe libona umgulukudu bakhandi ngamatshe libona umuntu elifuna ukuqeda ngaye today. Kodwa mina mehlami kulento angibonisayo ngingazi prophetess uyangizwa na. Lithi iBhayibheli bekhanda ngamatshe kodwa yena wayelento ayibonayo. Ngilazi ukuthini mlaleli wami lapho ngilalele usekhaya ungabe ungilalele useteksini ungabe ungilalele usemotweni uyadrive uya enkonzweni kumbe mhlawumbe uyageza lapho khona ugezela ukuya enkonzweni. Lithi iBhayibheli bakhanda ngamatshe. Siphila esikhathini esinzima ongakhandwa ngabantu abangakwazi ukuthi ugcwele amandla akaNkulunkulu. Babemzwile ekhuluma imfihlakalo babemlalele ekhuluma izinto zikamoya kodwa yibona abamkhanda ngamatshe. Ngilanda ukuthini kwesinye isikhathi amatshe ozawathola wakhandwa ngabantu ophila nabo ngabantu ohleka nabo ngabantu okhonza nabo ngabantu odla nabo bekuphonse ngamatshe. But sokudingakala umuntu ozathi mabemkhanda ngamatshe ethi kodwa mina ngiyalibona izulu ikhona into engiyibonayo lina elingayiboni. Awulalelele kancane nathi iculo mntakababa. Mlalele kakuhle mntakababa uthi ngiyawabona amazulu. Uyavumelana nokuthi sengishayiwe kodwa kulento mina engiyibonayo. Ngilalele mntakababa nawe uTimothy uthi khona into engizibona lina elingaziboni. Are we together? Mamele kabuhle mamele kabuhle mamele kabuhle. Uyavumelana na uStefani uthi ngiyavuma ukuthi selingishayile ngabantu kodwa kulento mina engiyibonayo mina elingayiboni.
isikhathi ubaba uThimothi siyafane vuma indlu ukuthi wena sewushayile yini into engilandayo namhlanje ukuthi vuma indlu ukuthi sekushayile vuma ukuthi amatshe asekushayile mntaka baba ukuvuma ukuthi ufailile it's not a sin mntaka baba ukuvuma ukuthi impilo inzima it's not a sin mntaka baba ukuvuma ukuthi izinto ziyashaya akusicala leli but into embi uvuma ukuthi uyahlala phansi kudingeka ukuthi uvume ukuthi yebo izinto zinzima kodwa kukhona mina engisakubonayo mhlawumbe le business today noma kunzima imali zingahlangani izinto zingahambi kahle kudingakala ukuthi uvume ukuthi okwamanje kasihambi kahle kodwa kula into engiyibonayo ukuthi mangiqhubeka ngimthemba uJehova kulalapha engiyafika khona mhlawumbe emshadweni wakho akusahambi kahle today but ngilanda ukuzokutshela ukuthi vuma ukuthi yebo izinto kayihambi kahle vuma ukuthi into itshintshile vuma ukuthi ukudla kakiwukhekhaya kodwa ungavuma ukulahlekelwa yinto uJehova wakubonisa yona athi uStefane yebo ngiyavuma sengishayiwe yebo ngiyavuma izinto singehlele yebo ngiyavuma into ayihambi kahle kodwa kukhona engubonayo mntaka baba namhlanje ungilalela lapho khona ngicela ukuthi uphakame ulibone iphupho lakho usasemncane ulibone iphupho lakho useyingane ulibone iphupho lakho usakhula ungavuma ukuvaleka amehlo ngento uJehova wakubonisa yona Tutuseka lapha ekhaya awuyizwe kancane ngiyavumelana la umhlabeleli athi ngiyawabona amazulu ngiyawabona amazulu haleluya ngiyawabona amazulu akulandaba ukuthi ukhonza phi namhlanje ukuthi uhlezi kuphi ukuthi liphi ibandla okhonza kulona akusho lutho lokho mntaka baba but into ebalulekileyo ukuthi sibe kwazi ukuthi sikhonza uNkulunkulu oyedwa ongilalela namhlanje uphuma uthatha iBhayibheli lapho usiya kuliphi ibandla awungavumi ukuthi inkinga zipime noma zivale leliphupho lakho libonayo awungavumi ukuthi kucimeke izinto zakho ibonayo izinto uJehova akuthembise zona mntaka baba namhlanje lapho khona ngifuna ukuthi ubekwazi ukuthi sizothandaza kunye nawe lapho siyathandaza khona sifuna ukuthi sikhulume sithi uNkulunkulu ayale kunikeza amehlo okubona lithi iBhayibheli Nkosi yami ake ngikhumbule prophetess lithi iBhayibheli uNkulunkulu wasethatha abantwana babo Israel wabahola ngoMoses mabe sendleleni zaseziyaqala inkinga akushwali kwaqala ukuthi beswela amanzi endleleni kwaqala ukuthi belambe endleleni kwaze kwafika lapha abawone khona baphambanisa phambi kaJehova mabe wonile phambi kaJehova lithi iBhayibheli uNkulunkulu wasesithi kuMoses bephakamisa inyoka yethusi bayimise phezulu kuzokuthi lo nalo ozabuka le nyoka yethusi phezulu ma ayibhekile lenyoka ethusi lezi eziyabe zibaluma ngaphansi kuyakwenzeka ukuthi ubuhlungu bengabuzwa mntaka baba ngilanda ukuthini akusho ukuthi masikhonza uJehova inyoka akazisilungi akusho ukuthi masikhonza uJehova inkinga akazibheki but okwethu kuyahluka ngoba kasibuki inkinga but sibuka umuntu osithethe eGibhithe osisa eKhenani phakamisa amehlo akho ezintabeni athi uDavida sengibonile lapho engiyabeka khona usizo lwami ezintabeni lapho kubuya khona ukuphila kwami okubuya khona injabulo ungabheki kulomakhelwane okulwisayo ungabheki kulendlala esekhaya ungabheki kulenzondo ephonswa ngabantu bathi bheka kumqali lomphelelisi wezinto zakho mntaka baba bona izulu namhlanje mntaka baba libona impilo yakho namhlanje mntaka baba bona ifuture yakho uphakathi kwezinkinga zikuvalele left and right but fohlisa amehlo akho ubone izulu but fohlisa amehlo akho ubone impilo yakho wahlala uyithandazela awutaka baba ngikhumbula prophetess
Lithi iBhayibheli kuJeremiah chapter 1. uNkulunkulu uthi Jeremiah ubonayo. uJeremiah uthi inkosi ngibona uhlamvu oluncane olwelamon tree. Abuza uNkulunkulu athi Jeremiah ubone kahle na? Ngoba mina nginguNkulunkulu ofuna ukufulfilla what you see. Ntakababa uthi uStefani mina ngibona izulu. Ngifuna ukubuza wena ungilalele ekhaya ukuthi yini oyibonayo today. Uzibona ukuphi? Anginandaba umnyaka susiyaphela. Abanye sebeqalile ukugive up bethi no, this is not my year. But mntakababa lento oyibonayo God is going to fulfill it. If you still your life uphakamisa kwenye level, God uthi ngiyakuphakamisa. As long as you still yourself, see yourself usiyafika kulela nazinga. My business lakho ulokhu salibona likhuphuka. My impilo yakho uyibona iphakama. Mawusabona umshado wakho usapholelwa ukuthi uNkulunkulu ngawuphakamisa. Uthi uNkulunkulu kuJeremiah lokho okubonayo yikho engizokufulfilla. Mntakababa ungilalela usetexini. Mntakababa ungilalela usemotweni uyadrayiva. Mntakababa ungilalela usekitchen. Mntakababa ungilalela ukuphi. Ngicela ukuthi ungabheke lelo khabishi okumele ulidle namhlanje. Awungabheki le fridge engenalutho, but ibheka uJehova ekuphakamisa. Qhubeka naso uyizwa. Ngibona amazulu mina. Ngibona amazulu. Angiboni into eyiningi kodwa ngibona amazulu. Mntakababa lawo lapho khona ufuna uzibhikshe. Uzibone kwenye level. Izulu mntakababa. Yabona empilweni lento oyibonayo yiyo into uJehova zakuyifulfilla. Lento ozibona uyiyona today. Lento othi mawuhlezi uwedwa ungaqamba amanga uphakame phambi kwabantu ufakaze ukuthi bazalwane mina ngiyabonga uJehova this and that. Mina bazalwane ngiyabonga. But mawuhlezi ekhaya ungazibona usibayilutho. Mntakababa kuna lapho uJehova ngakusakhona. Mawungahamba uyebheka iBhayibheli lakho lithi uNkulunkulu wabaphakamiswa wathatha uMoses wamisa phezulu entabeni wathi bona nasi yalikhenani engilisa kuyona. Udinge ukuthi uqale uzibone izinto singakafiki kuwe sibone. Imali ungakayibona uyibone. Ilife yakho ungakayibona uyibone. Angazi uyanderstand. Ungakayiboni but uyibone. Hallelujah, hallelujah. Mntakababa sothandaza la. Sifuna ukuthandaza kunye nawo angihambi ngedwa nje makutshelile lo prophetess. Come this side, prophetess. We want to pray with you today. Sifuna ukuthandaza kunye nawo. Athi iBhayibheli konke kuyenzeka ngayo. Konke uJehova uthi ngiza kukuphakamisa, ngiza kukukhuphula, ngiza kuthatha ngikubeke kwelinye izinga. Angikhathali mntakababa ukuthi isimo bani namhlanje obhekane naso. Angikhathali ukuthi sebekhulumeni uzweni kuvele ini lani. But lithi iBhayibheli lokho kubonayo yikhona engizokwenzela khona. Mntakababa lapho khona ngifuna ukuthandaza nawe. Angikhathali isimo sakho ohlangabezana naso. Angilandaba ukuthi mhlawumbe lapho ohlezi khona awusabona impilo usufuna ukuphuma kulomshado. Namhle lapho ohlezi khona awusayibona impilo usufuna nokuyibulala. Usufuna nokugive up elifini. Uyazibuza ukuthi uphilelani. Uyazibuza ukuthi yini waseyihlalele emhlabeni. Lithi iBhayibheli uStefani bemphonsa ngamatshe but yena wayale bona izulu. Isecret lapha ekuboneni izulu. Jesus. Isecret isekuboneni. We are going to pray with you mntakababa. Lapho khona namhlanje angihambi ngedwa. Hamba lo prophetess, we are going to pray for you.
Yebo, Jesus. lalo khona ngicela mntaka baba simo sakho saziwa nguwe ngicela ukuthi lapho hlezi khona mawuhleli lapho khona phakamisa izandla zakho mhlawumbe uyagula ngifuna lapho ugula ozwa khona ubuhlungu ubambe ngesakho isandla. Prophetess is waiting to pray for you right now ukuthi lapho ozwa khona ubuhlungu beke isandla sakho lapho ubheke khona maybe ngabantwana bakho abaphila phakathi kwenyawophe abaphila phakathi kwezidakamizwa abakuhlukumezayo kawulale ebusuku uyakhala ngengane zakho ngifuna ungaboni le nyawophe ufuna ungaboni le inkinga today but izulu namhlanje livisithe ekhaya lakho but bona izulu namhlanje lizoguqula isimo sempilo yakho mawugula bamba lapho ubuhlungu khona mawukuthi ukhathazekile engqondweni noma enhlizweni ngifuna namhlanje lapho khona usalalele lelo phimbo uthi inkosi yimi namhlanje bayangikhanda ngamatshe usathana uyawaphonsa amatshe izimo ziyehla left and right kuyavela baba ukwehla lokwenyuka kuba nzima but namhlanje ngibona wena Jehova uzoyiguqula impilo yami ngibona wena Jehova uzotshintsha isimo sempilo yami siyathandaza lawe ntaka baba lapho khona bamba lapho kubuhlungu khona lapho khona bamba isimo sakho sizwa sibuhlungu lapho khona bamba Yebo Jesu. Yathandaza prophetess even if you have something to say before you pray for them God is doing something today empilweni yakho. Believe in Jesus name. Hallelujah. Hallelujah msalwane. Ngiyabingelela egameni lomfeli wethu Jesu Kristu waseNazaretha lo khulumayo ngoprophetess. Ngizocela sithandaze njengoba siqokiwe ukana sithandaze. Baba egameni elingaphezulu wonke amagama. Baba ngisa kuwena Nkosi nginikele ingane zakho simakade sezulu ngendawo lapho ezimamele khona. Baba wena Nkosi namandla wonke ongasidele ongasishiya othezwini lakho before ngivula umlomo ngikhuleka ngikhuluma usuku usazi bengizothini. Ngoba wena unguJehova ofuna inhliziyo unguJehova Nkosi ohlola inhliziyo obona okusithekele Nkosi nginikela Nkosi impilo zabantwana bakho esandleni sakho. Ngimemeza kuwe Nkosi ubusuku nemini ngoba wena Nkosi namandla wonke ngweni ithemba lethu. Wena mafunga angajiki wena ongasideli othenge uzuvuma unyawo lethu lushelele. Baba abantwana bakho bephathekile ngendawo bedlule enkingeni isimakade ezidinga wena ngoba Nkosi sebezamile esimakade sezulu. Baba bayithola impendulo kodwa kuwe Nkosi impendulo ikhona. Ngithi wena simakade sezulu finyelele ebantwaneni bakho ubakhulule mangene esitha abagulayo Nkosi uthezwini lakho ngemivimbo yakhe esaphiliswa. Baphilisiwe Nkosi namandla wonke ngamanxeba kaJesu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba sithembele kuwa akekho omunye umuntu esithembele kuyena ngaphandle kwakho. UnguJehova igama lakho awulinganiswa. Othezwini lakho noze liguge libe mpunga nginguye. Angiguquki ngiyokunithwala ngiyokunigcina nokungilinganisa nobani na. Nkosi engcwele simakade sezulu awulinganiswa. Baba labuye lashisi lakho lathi wena wethu wawunguJehova Nkosi yamakhosi. You alone are God. You give life to everything and the multitudes of heaven worship you. Baba siyabonga Nkosi yamakhosi. Siyabonga Baba ukufinyelela empilweni zethu. Siyabonga Baba ukududuza babiphefumulo edabukileyo. Siyabonga zulu laphakade ngoba liyashizi lakho ukuthi wena Nkosi useduze nalabo abanhliziyo ziphukile. Siyakwethemba Nkosi ukuthi namhlanje Baba kuyobakhona utshintsho Baba empilweni zabantu bakho ngegama elingaphezulu kwawo wonke amagama. Siyabonga in Jesus mighty name I pray. Amen. Daga baba usalalele lapha ekhaya ulalele usemotweni ngabe kuphi ngifuna nantu ukukunikeza leli culo kancane namhlanje ngifuna ukuthi uvume ukuthi ilanga liphuma lisiyashona ukulokhu uthi angiboni lutho kodwa ngibona izulu angiboni lutho kodwa ngibona usimakade angiboni lutho kodwa ngibona uJehova etshintsha impilo yami. It's something that you have to tell yourself. Yazi sinye izinto sibhaka baba kwamele uzibone. Yazi ngilokuthini prophetess ngilokuthi mawungathatha umntwana
president omncane uhambelayo ufike ummise phakathi kwabanye abantwana noma abantwana laba bengamazi ukuthi yena umntwana wepresident but yena uyabezibona uzabona lokunyathela kwakhe lokwenza lokuhamba kwakhe uyabombona ukuthi manje lo muntu into ayenzayo kulento ayikholwayo ukuthi kulento ayaziyo mhlaka baba nawe ngifuna namhlanje ibakwazi ukuthi izulu likubhekile izulu liyamukela inyembezi zakho izulu liready ukugcwalisa lento oyibonayo bona izulu mntaka baba nathi iculo kube kubona izulu namhlanje Amen. libona izulu bona izulu mntaka baba kukho konke sibonele izulu namhlanje ungabi le ndaba lento eyiningi zonke usathana zama ukuzibisa endleleni yakho but bona izulu kuphela bona uJehova ekhulula impilo yakho bona usimakade esenza izinto ezingaphezulu kwezinto ozicabangayo ungabi le ndaba ukuthi amehlo akho akubonisani ungabi le ndaba ukuthi isimo sakho sithini ungabi le ndaba ukuthi abantu sebetheni ungabi le ndaba ukuthi elifini yakho udokotela utheni akungabi le ndaba kulezi izinto ezakhulunywa efamily yakho zakhulunywa ngabaprofeti zakhulunywa izangoma zakhulunywa ngabogobela kwathiwa ziyahlala zikhona empilweni yakho kwesinye isikhathi sizicultivate lezi zinto ngokubelokho sizibona ngifuna namhlanje noma uqeda kulahlekelwa umshado ngifuna namhlanje noma ngabe uqeda kulahlekelwa irelationship ngabe uqeda kulahlekelwa ibusiness noma uqeda kulahlekelwa umsebenzi but ungaziboni as a failure ungaziboni as in nothing but salu lokhu sithi yebo manje angishayile yebo izimo zingehlele but ngiyabona uJehova ngiyamthemba athi iBhayibheli lami uJobe wambiza umhlengi angakamhlengi nawe kulesimo kusona today salumbiza njengomhlengi salumbiza njengomkhululi salumbiza njengomuntu ongakuphakamisa akubeke kwelinye izinga khathalekile simo bhekane naso mntaka baba angiyabonga namhlanje ukuthi usinikeze indlebe siyabonga namhlanje ukuthi lapho khona usibukele na ku live Facebook uNkulunkulu akubusise lapho khona uNkulunkulu akuphakamise mntaka baba noma uzasala usuyibona late but ngiyakhuluma indlebe eyakuzwa lawa amazwi ukuthi namhlanje uJehova ahlangabezane nempilo yakho ukuthi uJehova akhulule isimo sempilo yakho ukuthi uJehova agcwalise lento oyibonayo abantu abangasayiboni awukhathalekile mina kangiyiboni but as long when uyibona izulu liyakugcwalisa njengokuthembisa kwakhe kuJeremiah athi lento oyibonayo iyo mina ngizoyigcwalisa. Thank you Jesus. Mntaka baba izulu liyakuthanda izulu likukhethile izulu likubhekile ngifuna lapho bekwazi ukuthi mhlambe kawulale ebusuku inyembezi ziyehla bekwazi ukuthi inyembezi zakho kaziwele phansi khona izulu Yebo Jesus. eligadile inyembezi zakho aziwele phansi mntaka baba thatha nanko namhlanje thatha nangamandla Yebo Jesu. thatha nanko ukuphila Yebo simakadisi. izulu lingithumele kuwe prophetess ethandazile lami ngivumele ngithandaze sibe sesigijima sibuyele enkonzweni baba siyabonga wonke umuntu othe wasinikeza isikhathi sakhe sokulalela Yebo Jesu. indlebe lendlebe ezwile amehlo lamehlo abhekile ngikhulekela ukuthi inkosi angizazi izimo zabo kodwa wena uyazazi hlangabezana nezidingo zabo Jehova hlangabezana Nkosi nezinkinga zabo Jehova ini nani baba okubalusisayo endleleni zabo okumelana nabo Nkosi ngiyakhuleka mntaka uNkulunkulu ukuthi phezulu kwabo bonke abantwana bakho baba balalele Nkosi phakamisa impilo zabo Yebo Jesu. nawo omunye Nkosi kumnyama kazithabambephi kodwa namhlanje uyavuma ukuthi ubona wena Thank you Jesus. uzwe wena ngiyakucela moya engcwele jinja izimo zabo egameni lenkosi uJesu oyinkosi nomsindisi siyabonga amen. Amen. God bless you, we love you. Nganama minutes ambalwa sifisa ukucula kunye nawe
sifisa ke futhi sikufakele umusic ozawuvuselela yazi ukhuphule manje yazi kunamagama abathanda ukwakhuluma abantu uzwe bethi idayideni uyabona that thing man yes thank you prophetess ivavavumo man wisamandla navavavumo yakho man bisa that thing mawuphuma endlini awunyathele lawe njengegeli ungavuni imali ukulokhu uhamba ingazathi uthwele yazi uthwele uyasindwa man ake bise that thing ungabi le ndaba ukuthi abantu bathi but bawunyathela lawe njengegele hawo mani ngikhulume lensizwa bayinsizwa nyathela lawe kubonakala mani ukuthi uyindoda unganaki inkingo obhekane nazo but zibone uJehova ekuthathe ukubeka phezulu but zibone uJehova senza something vuselela that thing man bisa dayideng man bisa leni vavavungu bisa mani lesena smile sakho awubise mani umuhle mntaka baba izulu liyakuthanda izulu likukhethile uJehova ukushebile uNkulunkulu ukubhekile ngamazwi esifuna ukukushiyela wona ukuthi uJehova uyakuthanda uJehova ukukhethile uJehova uyayazi athi umhlabeleli zonke inkinga zethu siphonsele kuye sizigiqele kuye nguyena osaziyo singakazalwa asazi namhlanje asazi kusasa mntaka baba duduzeka lapho khona khululeka mthembu uJehova umthande ngegama lenkosi uJesu uNkulunkulu akubusise God bless you asikushiye nje kodwa sifuna ukukufakela umculo oyakubusisa oyakuvusa dayideni that thing avusa ivumvumu uNkulunkulu akubusise God bless you Amen. iculo elithi ukhonzaphi mntaka baba ukhonzaphi akubalekile ukuthi ukhonzaphi but uNkulunkulu sithanda sonke singahlukana ngengubo singahlukana ngamagama amabali but isikhonza uNkulunkulu oyedwa fana God bless you mamela nanti iculo